Tanyo Nana Muhammad Manyang derajat Rasul mulia Ibunda Nabi Nana Aminah Ayah Abdullah Quraisy mulia Bunda Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Duhrah bin Kilab Ayanda Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Firin bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khudaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nidar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Mukawim bin Nahur bin Tairah bin Ya'rub bin Yasjud bin Nabid bin Ismail bin Ibrahim yang keturunan Nabi Muhammad Habibullah menasab ruhbah Nabi Ibrahim Khalilullah lahir di Nabi di Nanggro Makkah Nanggro Madinah kubu Maulana urus selanyan tanggai 12 nibatun gajah Rabiul Ula umur 2 bulan dalam kandungan ayah ne sayang ne tinggai dunia yatim lam kandung di Rasulullah kata li ayah lahir maulana kamati apui majusi semua hancur dumpuna patung-patung berhala sempile ura bergetar Ka'bah senang di Ka'bah dengan lahir maulana Napedro bidan lahir Rasulullah Maryam Asia sarangan Hawa Maridah Nabi Nana Suwaibah Halimatu Sa'diyah Maridah kedua umunam tun di Rasulullah kendak Allah sakit di pamana trip sakit wafat Aminah letali ayah kata lompama yatim piatu masa Nabi hendak Rabbi nyan kehudip maulana tinggai sajane Abdul Muttalib yang asuh hudip masa di maulana petplotun Nabi Muhammad hendak hadarat wahyu pertama
di gua Hira, leblatun Nabi dakwah di Mekah nanggro Madinah 10 tahun masa 60 tahun umur lebih pedura Nabi getanyo netinggai dunia 60 tahun umur lebih